Adeh. Iya loh, Mak. Aduh cewek rancak di siku kironya mah. Weh. Iyo mak ketua. Wak panjek lah ketua. Gas. Hah? Halo Nona. Kapoi ka mana Nona? Kapoi ke rumah kawan awak, Bang. Oh, mau total lah semua bang di siko lo dia. Ma tahun kok kilaf kita beko kan seru tuh. Apa maksud Bangko? Hehehe. Perabat adik badogo nampak deh bang. Meronta-ronta kelapir bang deknyo ha. Pakailah bang gak sehari lu banyo. Ibu Ayu kironyo. Woi Bang, Bang pendatang di sikunyo. Tolong jaga etika Bang tuh Stella. Pan gau mah. Yang senang-senang ren aja gaunya ngodang. Gau pengen yang senang-senang atau yang sakit-sakit ha? Kok yang Jangan Bang. Jangan Bang. Hah? Jan. Hah? Jan Bang. Jan Bang. Ih. Manyapu kurin suri, lolok godang ni gulai. Iya mak. Ancak na ular godang pada gaule kah?